أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمده تبارك وتعالى وأثني عليه وأصلي وأسلم على سيد الأنام نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ثم ما بعد، أيها الإخوان والأخوات المستمعون والناظرون، أحييكم جميعا حيثما كنتم في العالم، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. musidɓe julɓe tedduɓe, mi yetti Allah tabaraka wa taala wonɗo waɗande en teretiji ka diina. ɗum ɗo no iwa, ɗum ɗo hino ara. mi seedi tigi ala reweteɗo e gonga tawana fay rewɗo lorramo rewade sowna kanko Allahu tabaraka wa taala. ido an kene laaɓa meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam hoorejo tagore nde, giɗo men, tefanowo ko hoojo men, yo Allah hokku en tefore makko nden ka danda. Amin. miɗo toro Allah yo Allah ɓeydu nema e yurmede kisiye e hoore oɗo ne laaɗo men e ɓey gure makko e wondunoɓe makko no moƴƴiri, kala enen ƴewtiɓe ɓaawa makko no moƴƴiri ha ñande dargal dari. si ɗum feƴƴi musidɓe an duhiɓe suddiɓe jentiɓe lanka centre madame Bari ɗo ka marché Madina ɗo e kala wonɓe landarude aduna on mi yoriki o hirandu islam. yo Allah tabaraka taala waɗi en yimɓe nduɗo hirandu aduna e lahara. ƴeeto kom miɗo ari on andintingol en confirmangol en naam qad mada ramadan aw kama yaqulu al akharun qad mata ramadan walakin allahu rabbu ramadan hayyun la yamut huwa shahid lan yakunu ghaib abadan. miɗo ari tun confirmangol yimɓe ɓen no wowlirten noon sumaye yehi ma no woɓɓe go wowlirta awa sumaye maayi, kono ko andingol en tun allahu tabaraka wa taala jeyɗo suumaye kanko himo wuuri o mayata aduna, kanko himo fewnditi, himo woni présent, himo fewnditi, himo woni e kene, onata wirniɗo, onata luttaɗo, onatamo ala aduna. donc mata ramadan ko gonga suumaye maayi, aw mada ramadan suumaye feƴƴi, walakin al a'malu saliha wa aqwaluha la yanqatiu abada. golle moƴƴe ɗe wownoɗa ɗen e suumaye e konnguɗi moƴƴi ɗi wownoɗa ɗen e suumaye, mi faala an o bandirawo an sonnajo ma an o fotirawo an dohiɗo ko ya andu ɗum ɗon kañum mayata, ɗum ɗon kañum taƴata. wano ɓe ndiri noon ko weeli e kara wono weeli e hunduko, ya andu tun omo wownoɗa neldude poore mum ka suumaye okkorama tawa ñamete eno ton ma ɓornateri no ton o du'anoma o weltanoma hatta fi shawwal, ha hay ka juldanɗo ɗo kadi sa neldimo kadi o weltoto. wono ɓugginonoɗa noon e janngugol alqur'ana ka nder lewru suumaye, ma no hittiniraynoɗa waɗugol adkar ka lewru suumaye, wono ɗuɗɗiniraynoɗa juulugol ka lewru suumaye. hatta al ana ida faaltahu fi shahri shawwal sa yaqabbalu llah, ha noon kadi e nder nduɗo lewru suumaye sa waɗi kadi hani Allah jaɓay. Allah wonɗo rewede on, wonɗo jaɓowo golle on, huwa hayyul qayyumu la yamutu wa la yughaib. Allah gollanteɗo golle moƴƴe ɗen on, Allah jaɓowo golle moƴƴe ɗen on, Allah yoɓowo golle moƴƴe ɗen on, ko wuruɗo dari tabiti e gurdam mo mayata, wonduɗo e kene mo wirnotako. c'est parce que yimɓe bus joni ila ka suumaye maayi, ɓeyne joni ɓay suumaye maayi fuɗɗitoɗen ɗum ɗa ko accunoɗen ko boni, ma ɓa suumaye maayi joni accire ni waɗugol ɗum ɗa ko moƴƴi la abadan. jomiraɓe gande ɓen inni hino jeeya e mandeji ko andinayma suumaye ma on jaɓama nde tawata moƴƴi ɗi jokkunaɗa ɗin e suumaye ɗiɗa continue ɗi kadi e juldaɗo. a acciraɗi fiiɓa suumaye maayi, awa kala ko accuɗa e majje ko accirɗaɗi ko fiiɓa amara feere, wona ko accirɗaɗi ko fiiɓa suumaye maayi. kala bonɗi ɗi accunoɗa ka suumaye tawa hani hiɗa duumi hiɗa daami e accugol ɗe, awa si a ar waɗorde ɗi a waɗiraali ɗi fiiɓa suumaye maayi, ko waɗirɗaɗi ko fiiɓa iblisa e wonkima kin foolima. ɗum ɗo ko mande andingolma suumaye mo hooruɗa feƴƴi ɗo jaɓama. aray ɗe noddi jama julɓe ɓen fof Allah wi aaliye e rewmo
ibudullah hatta mata ramadan Allah innali rewmo ha suma e maaya ko Allah tabaraka taala ko wi en alqur'ana wi ine laaɓo tugge ene laaɓo kono ko en fo yeeta ko fa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin rew Allah tabaraka wa taala ha mayde nden tawe Allah wi ali yo ne laaɓo rew Allah ha suma e maaya Allah wi ali yo ne laaɓo rewmo ha hajjumo ngas ko fa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin rew Allah ha nyande yaqin on tawma al yaqinu alladhi yuradu hunaka al maut yaqin pellital ko fanda don ko mayde men idan ma huwa al ibada kon dum no woni on dewal Allah wi on la do rew Allah ha o maya kon don gal dewal ko fiji di bet ko al ata bil ma'ruf al ma'murat al ata bil ma'murat wa tarku al ma'siyah al manhiyat ko ndi on tigi huwata yamirade di do ye wiide ko yo juul ko yo jang ko yo hor ko yo ittu sak en konta ha kon konni kontirdi din lanna ta ko konde te ko lanna ko woni dewa ko piji di ko huwugol moƴƴi yamirade di farilla majji sunna majji mustahabba majji e accugol haɗaɗi ɗin akbar ɓurɗi mawnude e tosoki fanɗude e kañaade ko ɗi ɗo ɗiɗi wiyete dewa si wiyama وإذا أمرت أن تعبد الله حتى يأتيك اليقين يعني أن تترك المعصيات وأن تفعل المأمورات أقوالها وأفعالها سيما يارو الله هانيان الله يتتما ستادير كون أجتا به دي الله يمر إنفو كون هو تا به دي الله إن لا يمر إنفو كون يتدوا جونون الله ألمتالك القرآن روي الله هون كاري غس rewe Allah hanu lewɗa gasa rewe Allah ha ɗum ɗawat natamaɗa dumoɗen e golle moƴƴe ɗen ñande goo su'ila rasulu sallah sallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah ñande goo nelaɗo landama golle ɗen ko honɗum ɓuura yiɗede ka Allah honɗum Allah ɓuuri yiɗde e nder golle moƴƴe ɗen fof kon nelaɗo sallah sallam jaabi e riwaya goo landal ngal no jaaba yani al jawabu shatta jaabaji sertude kono ñande go nelaɗo meeɗi jaborde ngal landal ɓe maki aduwamoha ko duumangal e mungal walaw ɗalla aduwamoha hay si ngal fanɗi ko duumangal e muɗum ngal ko ɓuura yiɗede e golleli ɗin fof koko duuma e mum ko masala ɓay mi fuɗɗike mi suttini hoore am mi hooray sittu shawwal ha mi maaya mi duumo e horgol sittu shawwal tawa simi hoorali sittu shawwal hay so onon on sutanaki langanto angon taw Allah kanko mo sutani langanto angon ko ɓay mi hawrodirimi ɗo nawni ha lewru ndum maayi mami ɗo e hoore laawol ha lewru ndum maayi ma Allah danno hawrodiri on tigui no e kaso ha lewru ndum maayi ma fekkodiranaami adduwama ɓatum mi sutti mi moto jemma mi juula ko fanɗi wo ko fanɗi mi yeeɓa juɗɗe mi waɗa du'a ko fanɗi o ko fanɗi mais to mi duumo e mum hay siko darɗe ɗiɗi safeje ɗen mi watta witin hay siko darɗe nayyi mi watta witin hay siko witirire wahidurre nden ta mi duumoto e mum ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude di an ko rewata Allah bolon bara hikka a waɗay ɗum ɗo ko arata a watta ta nangan to fus ko salare hande a waɗay ɗum ɗo janngo a waɗata ta nangan to fus ko sala ahabbul a'mali ila llahi adwamuha ko ɓuura yiɗede ko Allah tabaraka wa ta'ala e golleli ɗin ko ɓuuraɗi duumede ɗin en ɓay noon en duumike ka suumaye tarkul ma'siyat ka suumaye alano darde ko harmi inchallah miɗo anndi ɗum la ashukku fi dhalika mi sikkitake en alano wolde ko harmi e alano jaɓɓude ñamde ko harmi e alano jaɓɓude wadde ko harmi ɓay noon suumaye on maayi hani nata dama bittarke hani duumo ɗen e accugol ngol ka suumaye miɗo anndi la ashukku mi sikkitake hande ɗuɗɗinde gollugol golleli moƴƴi hani na duumu ala dali likay yasiru a'maluna ahabbu ilallah fiyo golleli men ɗi ɓuuri wonaɗe yiɗede ko Allah continue kala ko accinoɗen e suumaye continue accugol kala ko wonnoɗe e mum ka suumaye golleli moƴƴi ko ɓuuri moƴƴi continue e muɗum hada wa sallillahumma wa sallama ala wa baraka ala nabiyina ready 2 minutes haray ko ɗum woni ko torondirɗen musidɓe julɓe tedduɓe golle ɗen ko ɓuura yiɗede kala tabata ɗe jommum duumi ɗin wonen duumiɓe e golle moƴƴe ɗen toujours Allah inna allaha ma al muhsinin Allah no wondi e ɗuɗɗinayɓe golle ɓen yiyata ɗum kalɗon ko inna allaha ma al muhsinin mo wonde moƴƴinoɓe ɓen kala ko gollata ko moƴƴi ko wonanini kala ko gollata konti e makko duumuɗa e makko hollani goy gollal moƴƴal ngal suttuɗa ngal sa ari somude ngal madama ko ngal sunna wa sa windante bakkat a windantake bakkat
ma wasi gollal moƴƴal ko gollunoɗa kon awa ɗum ɗon bonay wonta haɓannam suna on tata si tawi tun ko nganto haɗiri gollagal masal a wowi horgol situ sawa a wowi horgol yawmu tasu'a wa ashura a wowi horgol yawmu arafa masal si gote ɗeɗo ɗo ari tawdima e nganto a ronki horde a windantake bakkatu ko feƴƴino kon kadi a bonnantake a ensuite Allah tabaraka wa taala jaɓante konko a huwani ɗon won wownoɗa huwirde ɗon madama himo suti ko nganto Allah addalilu honɗum innama al a'malu bin niyat golleeri ɗi ko sabu anniyeji ɗi ñande go ka jihaad badri nelaɗo no wonde sabaɓe hiɓe pirude toon nelaɗo makani sabaɓe muɗum ɓe hey ko ono wa inna fil madinati la rijalun hiɗen acci worɓe madina hiɓe waali ka ganɗe maɓɓe wiika on ɗen ɗo en yawtata joolol en traversata dunkire en soppata gaño en tufata gaño si wona kala ko windane ɗen ɓe windanta kaɓe woni toon sabu honno bi sihhati niyat sabu moƴƴugol anniyeji ɗi wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa assalamu aleykum wonte noon